no oko achim okumani aboabo aka abonhwa wo magiatum achim achekrum achim zevo etwereso ayeboafo oko achim chirimenke nanasofo wabiem afi achim asene mempas information center ena adwene baako voting information center ena afi achim botwe owura jowo inframa ono nso agiatum preko pet se de wagye Jesus Kristo atumbu fro no afi oko achim abenase a aguna twafo information center papa no gaga to go be nipa den ono nso agiatum preko pa ofa kase life edoso na ensema na no pemasi adwa medenam no ebi ene se mranim ni bi atonkra ama NDC amanyoko no mra hyebdefie fo se so moyo no mutumi ntina mra hyebdefie a obi antwe krata mra se onye adwuma ni biem na enkoto by election no krum na omso nya mpunto ni bi no munya de omte parliament wo ye no afi biem owura ba ko di nkomma onimnyamfo Kennedy akompreko Japan edi atudwa se Kennedy akompreko Japan nipa bi a sempo obedi NPP party nanim a pa se bi abato bedu a ubenwo tutwa sema free party ufro bi nche no ebi mpunsi da ebi nsi da abatodwa se anhwa fiti August bosom ne de di kan ekono kwan ya befa so ebe kan obeo ana kwan ya befa so ede obeo ebe ma no ebe sisa kura no ye ba ya ye gina wa ye kan ya na ya print ama ho na anya afi ne ye kwa aba eno no nso medi munkyiremu enam metra bosompo na makọ obi mazo de biblem enum si anam ne nam me ko Democratic Republic of Congo, that's DR Congo ene sanya mebu a December bosom ne da etoso aduonu December 20th wo mu de abato be jantam so a enya semketo na nam so ema ho from efrase ebo ewo Democratic Republic of Congo ya enya fidiagrokra emunsem mede ba abesomo di macho Facebook live ni YouTube DJ Kobiki Adaroma anopo hia ne dress so bi opepa LP ho ama nanado de akọ US abruchimemu akọ meeting ono hia ne dress so send pano pay for adwenkyere fa o mekenkan amon ana 055533898915 0533898915 me din edikwaku enin kusi buadum afi nsam ni nkyeremu ene ni fiti ase eni Ahenkan FM what wasum nanu ada Ghana mra hyebdefie adwumadie bi ko hono mo a na enye fe na enye nika ene se nanu July bosom ne de toso nsia na ye yawada NDC amanyoko no mra hyebdefie foni na wa Abraham na hyebdefie afane na afanu atena se mo ba badwendwen oman no ho na ensem eguapono so wo madi nkomo no mato nsafre asoafo awodo so mo mna be yinsem bia no emfiri abato ampeso so awodo no dia NDC mna hyebdefie foi atu moto asore kota mo kwakwaje den omse ye kwakwatai owura Jane Jate kwesi na chi esanse yen yetinje so tuma yen sanfa entakrama mfa esanse ansina papai wo mo beto be ya wiaye bibia no wo mo ka se awiew anopo ensomo ewiamu wo mbedi nachi akokoto abra koto behia no enu ntim na hyebdefie adwumadie koso no NDC mna hyebdefie foni na tu womoto obia sore ne namu mikatrom eko asemdi bia so mokotai owura James Jate kwesi ene Dr. Keso atofo sinachi a oye domkuma no enu nam so ama ehonum ye hwe entiama dwumadie anka wasam na hyebdefie din nka ye nhim kakra na so an amanga azakan minister ben eden na woka no abisabisa no ni no na NDC fo no ewo court mo James Jate kwesi echi entiama emra hyebdefie adwumadie no ewo so kakra we nam so ama private legal practitioner emranim ni Kwame Jantoa ese NDC mra hyebdefie fo no so mo hwe no muntumi enya dwuma na wo muntintim grata mra se ye enya mra hyebdefie dwuma no biem enu nti ya resign ye jai kokotena fie o se ni senti enyimfa pan nti wo ba kwete sa asem we se ye nipa kokoto nti enipa mako oha ene aduasan chi a mobro 130 munna masore agitwi na koto ogrambe ko modi na chi se mo kwakota na chi edimsunsun akota na chi na koto no so obijasa anymbia owura James Jate kwesi ye de se kan koto ni minim atwa ni ti te se akunsi ye dwuto man 14 na entani asmo obisa ento se sabi de omo ye no enye fe airtime na ebema Ghana mamra dwumadie no ento ahyew ne ensem bebre aba ho se efa baako
Munsumu nim se mu ache se tu e wo mrahye befie na bread ne baba dwendwen Ghana ho enseme gua pronso ye baba du nkoma mo se ya sorry ye kwata James Dachukwesi nachi asen not mrahye bdwani e wo yi sub ayi court a ye high court eno na owura jantoa e che se so mo hwe no muntumi a obi anhye wo mo omuntintim nkratam na se ye nya adwuma ni biem na munya bere endi na chi ye na muntumi adembe. Decisions that are being made, so they should find a much way of doing it. They have parties couldn't be made to suffer. They are important businesses. They haven't even. There are grave issues that we need to deal with. So I'm not, unfortunately, I am not in favor. Parliament is there for the people. If you decide that you want to go and support your colleague, resign from Parliament and go and support him, but not at the expense of the people. Period. We aye mranim ni a private legal practitioner Kwame Jantoa anabusua mote nenno owura ya fe no Padmobi Japan eka woma eye campaign emonum nyamfo Kennedy akompre kwa Japan na osanso aye member of communication officer emonum nyamfo Kennedy akompre kwa Japan owura Padmo edi atudwa say he se NPP amanyo konya kukudro enya gidie wonu mnyafo Kennedy akompre kwa Japan mu eto abama ne se hwi na obedi NPP party nanim na se omutuma no wi a Ghana fo beto ama no enti so omutumi yesa nko a pass abato bedu na bete na yesi NDC4 yesi NDC4 person mu wiem NDC4 kofa vigilante NDC4 ye tutu asem abato no mu ana party ufro bi ye wete sam party ufro bi practice owa de ababo no ewo abato bi ho say ye primary so say ye general election no abato bia say ye assembly members dio osise onimnyamfo Kennedy akompre kwa Japan eti akonya so di party nanim se o mampani a enya de ase tutu asem woni na no ebi besi da ewo Ghana abato mu esanse vitetetetete ye to aba enipa nwu nanso de esie no ye nyefe ebu on momtumi ko tam ballot paper ana ballot box na omodinam na mo tutugu na yakobo we pa uni akoshe we atade so ye srani oye posini ade abrabe gidigidi mayen ana abrabe wia abato no mayen ebu on ma aba no ye to no krata na print ni bebre na mo tubigum enti abato no ma ekoso edi wia abato mu de edoso pa eno na Padmobi Japan say sa no ma we nina no ebi nsi da entumi mpunsi e worum nyafo Kennedy akompre go Japan amamuomu se o di party nanim ana obabe yo mampani enu ntino se ono ani nipa okasa wo mu tie no ono ni nipa nso okasa etakoma so ono ni nipa nso a abra wu tie ni nina no na wunya odosonko bi ema no se papa etrimpo ekuta ne etrimpo pa odwune mabunu ho odwune Ghana ho na yese de onim kwan ene esoma no na ohwanum nyafo Kennedy akompre kwa Japan a osenuama waye oyonipa bi a oba Ghana ni nutu ene nanasa ba bia papa hu adwo ayasta bia no siam obi enwuma enkofo wafo mu nwuma ebro mpem so 7000 ewo Ghana otwa wo mka busumi so mo wada enkasa kam eno na oche se weni na che se onimnyafo Kennedy akofi etutura asem no nwama nketingete basabasa bia ekoso ewo aban mu ena afi se ye to aba no sanuma weni na no Kennedy Japan ti edwaso a ono hwan enu akwa zade wi ewo nanim amanahu onu ano mu hia no onu ano mu do no na mu hwe nim nso se party ne ebeto ama no na party ne nso de wo ma gina tumpreko pe awie. So what is the more you fall in love with the man, say he so me the NPP party name. Kennedy Japan as a leader of NPP, that is presidential candidate. I am telling you, every MPP person will feel safe. Nowhere can NDC intimidate MPP. No. So the bet 2 election at 20 French him will be a team Vanessa can be. Where you rap Padmobi Japan. Now Osato Asoka say Ghana for Bekaya. Enche bia ansa na IMF sika no beba no NPP MPC ni bi beye aduowatwe ko aduokno eka bom se an yentu onimnyafo ken ofori ata a yo so afo hwe Ghana sika sem so na osesa de no mo ye no eyetrimpo pa no mo hyeda hyehye so mo de ba beye sanso onimnyafo Kennedy akompre kwa Japan enti eno mo di sa adwuma no na de enti a ochimo kasa ne se osi NPP MPC na kabom se yentu Kennedy Ahenkan oforiata finance minister no na wo mo onumom asi wono mo na osi NPP gu odumnyafo Ken